Nikola Rokvić, koji je maestralno imitirao makedonsku pevačicu Kaliopi, pobednik je prve večeri TLZP-a. Nikola je pevao pesmu Rođeni, a njegova imitacija najčešće je komentarisana sa impresivno. Žiri i publiku je najviše oduševila njegova transformacija glasa. Zasluženih 1000 evra nagrade Nikola Rokvić namenio je udruženju Čika Boca, udruženju roditelja, staratelja i prijatelja dece obolele od malignih bolesti. A emisija je počela dinamično, ozbiljnom akrobacijom koju je izvela Kaja, imitirajući pevačicu Pink. Na kraju emisije zasluženo se našla na drugom mestu. Halid Muslimović je potpuno promenio žanr, pa je prešao u rokere. Ne može nam niko ništa, jači smo. Na bini se pojavio i Mitar Mirić glavom i bradom. Folker je iz publike pratio nastup Neše Bridžisa, čiji je zadatak bio upravo da njega imitira. Ja ne krivim nikog, jednostavno nije nam se dalo. Folker je branila Slavica Ćuktaraš, koje imitacija pesme Zmijanac nije predstavljala nikakav problem. A te noćas zagrlim još malo. Jedan od nastupa koji se sinoć najviše iščekivao bio je nastup Dare Bubamare. Ona se našla u ulozi R&B zvezde Jennifer Lopez. Isprva je izvodila nežnu baladu, ali je vrlo brzo nastala prava eksplozija na sceni, začinjena plesom na šipki. Đoša je svojom imitacijom nasmeo publiku, ali i čio na džinovsku disko kulu. Ana Grubin posle dužeg vremena našla se na sceni i uspešno evocirala uspomenu na nedavno preminulu legendu Davida Bowie-a. Danijel Kajmakovski kao Džiboni i Ivana Peters kao Bisera Valetenlić baladama su raznežili ženski deo publike. Žiri je bio u elementu. Ivan Ivanović, Vlado Georgijev, Ana Kokić i Bane Mojićević složili su se u izboru pobednika. A sledeće nedelje nastupit će Eminem, Rihanna, Sia, Bruno Mars, Marinko Rokvić, Stoja, Rambo Amadeus.